Kublai pi baru kini gilong ki kubor bamda kasngi. Ka dorbar mang tingka jongka Khas Hills Autonomous District Council ki HADC kala long ke jaka khun jakai hadin ba ki dekhot naliang persha akilapan pawi ke jing persha akabajul halor karu kompanya jongka Executive Committee EC balayalam daka Voice of the People Party VPP. Unong yalam liang persha ba tita Starwell Khan ulapan pau persha halor ke jingon ra lang jongka EC ya ka supplementary demand hapo ka budget bakura jong usnem pisa arajar arpsau bat usnem arajar arpsal kabaula kenno bakalong kabam syai ka jingmun bat kabam pat jujia mensha ha ka dorbar ulong ba kini ka jingpeni sno lang ya kamang tingka bat ka supplementary demand ka pen I ya kerkom sensha don bor jong ka EC bat ka jingbam perkhat na ka benta ka jingmentoi jong ki pat ba ka jingele ka iktin ba ka jingya khun ktin hapo ka dorbar kala pelong ya ka session ka balamang ban khmi bnya ya ka jinglut jingsep ka council ban kala long ka jingya ki ba ka jingya grand ki sur ki bashir kai hadin balami ka jingya grand ka bajur la haban pensang no ya ka dorbar karkum kilat khubor ki khot na kliang persha akidawa badi ban penbet chwa ya ka kom wanra ya ka budget bat bari ban penshai pat ba shai kedar halor ka kom pendon kam ya ka pisah jong ka council expenditure 24-25. Kemudian arteli ki supplementary expenditure ki reflect hagani ka budget book. Kai kani ka budget book. Kani ka budget book kani ka pisah. Haki ki heads, haki ki sub head. Nakabenta ka jinglot ka bakumdo ban siu tulok yano, yau A na yau B yau C ka reflect lot hani. Ternai ka balengo ka long ba. Kumno kani ka supplementary expenditure ka reflect hani. Ngalaris ya ka objection ka jongan point of order. Dan ka pangatdaw ya ka article ya ka rule 111. Ka rule 111 ka ongsya. But any supplementary expenditure lani additional amount lani supplementary demand kadai banwan hakadur hapo house hadin bang lapas ya ka budget. Kani ka full budget ang no mentah kadai jong aku sa officer kabelada no. Ngan kira ni kabelada. Kumenta haka isi ka bamenswa Tuanra SD. Tuanra kata ka supplementary demand dan supplementary expenditure haka ba tidon kam pisah syu. Takadaw Tuanra house ka approve. Kabamut ketu ka supplementary ka demand jong ka arsa-arsan ka lakut. La ada pelut nang minta arsa-arsan. Tika ka kamram dengan sifat kalong bantek ya kani ka artisan asumril. Ti hau penai ma ini kani ka isi ka kamanra ya ron betul betul. Tuanra ika buat apa kau? Kabalungo kalong bahkan ni ka board of account ka hamdan kani ka supplementary jong arsa-arsan. Namar ko mga om ni house kani ka supplementary arsa-arsan kala ayak kalakut. Ada pelut ini bisa. Kabamut mentang wintan bisa yang nakabentaw arsan na kundril. Kaya hakapor ba kani ka isi ka sinti. Ya kani ka isi ka kamanra ang full budget ora ang board of account. Di menit hakapor of account kila ada include. Ya kani ka amount kapatiwan ra biang mentah supplementary expenditure arsa-arsan kila ada include hakapor of account. Nakabenta di timang di bakir mater sabadai ba tulok pun timang. Habang kila regularize hakapor of account kung naman tapi padung dia. Menay iyam iyong ba idang si iwan ra ako por ni sampai persat ni binga ako na pahakalak na ba. But it is syukur. Today we am today we see today ka isi. Kila mo banlong so irresponsible ban ay kung katagajuba ko ahaw. Kani kapan ilang bakimpak tre. Kapan bakinong bakimpak long set. Ban run ban govern lani ban sinsya hangyo ko ni sa. Kaba habang ala ay timut menne ba wenno e kani lani ban rectify e kani ka parumitan supplementary expenditure balay namar ha kamin budget na ban cenderung effective. Supplementary demands cannot be inside the main budget. Om judon practice hangyo nakalong ha state budget nakalong ka parliamentary budget kamot ka supplement ka sa supplement. Kamot additional amount. Ka rule 111 ka allow ita bapinuan ra kata. Yung ka balungo kalong ba UEM mentang what have been those chairman so ban actively chairman the snap the different the ini the body la adjon na house should berhak tapi ka history tapi ka scene ka dito ban create history
la kalau habis di council lani 4 juja ki assembly lani ki state council former president ke budget hab adjourn ke house first time kan ni pen i kai pen i jing bombet pen i jing bombiang pen i jing duna mo tira ta kadang ngi ong wala katar ngi ong to rectify te wan ra ngin up yang hadin ka arbaji le ka balengo ada wan arbaji ki pen i triang ni jo ban abang aku dia ke rule ki ong ba penban hanam don rule ka bakhang mereka don ka rule pat ka balak kedeu te kawan wan kala kedeu syai ba ka supplementary expenditure de baron ra hadir jo pi pacha TKI pak ka rule ban khang tahi ka mot balak hang baghimla ban non ra ka supplementary hapo kami budget na ta kada ba namar baka budget kalong ineffective kalong unconstitutional ka bampat julek menu na ta kada na kalian kejungi persya bat ngimkwa ban shimta hakini ka si hapo introduce kini ka budget kita kini ka stand kejungi ka balong very clear pila bandan ka jingmut ka bari pila bandan ka aka salandat jong kani Henry what break the rule lihat dah kajing start ke jong ki kata ka syong kajing start ki pio so mene house ki ong ba bang ibu ya kani ngisutu ba kani ka among kani ka tulop jong kitu ginong tre ki ba syabe ba kani ka kam ka don hapo akut ka kes hakut kadai ya ka appointment jong ki ka ba ki terminate ya ka appointment ka jong ki kam dan sing dai ba ka budget ya ka budget di ban mang mentap pihak siu tulop iki namar ba ka kut kala ari state iki kila yo biang banjoy pihak siu tulop ni upanai jun kadang kajing start jong ki kan kum ban include ya kata ketulop jong ki mendai ban wan ra ini gantian supplementary 24 25 kani kali ka bangi kan ta kali 25 26 te balik pin wan ra biang ni te 24 25 ngala ai nuksa men ne ya ki ngala ong ba hakasnem ka baladap ong no haye ngatit khau ngamang ban bam khau siberni Henry habakut usnam ngadon kam khau sa siberni kamot arberni ngabam khau hakasnem ka baladap te naman ta ni ka arsan arfenrio hatongan tho biang bangan le 1+1 siberni dengan tho bet no bet menta usnam dengan hit no arberni kadi ban long kumta te ka juru hang ni haba fimut ban mang bet ka kamot habalamang ng pelut ki gini ki tieng ya kata ka kies hapo ai kut ki ken ba lada job maki lada kiram gitu kena kamut dan kam siu tulok syu eki katam lele kala ban long ba phila mang hang ni phim pelut kam lele kam juk tai kata di ren dei ban ong ban le hakani ka dor ka ba phin break pada ya ka rule ba phin break ya ka procedure ha ka ba ni present ya ka budget na ta kadang ni shimbet ba kani ka jingwara in budget kalong unconstitutionally PE mentan po house ngira pen igat tu kisah lah nama bele they have the numbers 4 judan ban introduce yang budget dah ka voting mo apa introduce ba balik kita lihat dah voting because they have the number we don't want to run this easy or to run the council with the numbers we want to run the council with intelligence with capability. Kata ka ni bangi hapan ban sutu. Kai ka belajar matasi position. Kamtam ni ko cuman ra budget ka bam syong nong rem mong syong nia ka bam ya ka tin kidu ti ain jong ka edi rule wa cha constitution ru tena ta daw ban suban ya discuss tadi ni sultanat ba na kalian betul iru ila ai ka pot ko kulut ka ba yo ban When tu ban tip namar bangi sutu ba ka district council ka ham ko ka DCA department kung juru ko ba tena takadaw na so ba kani ka pot ni yo kani ka jinga kando ba so tanan panila yo si pun ji aji buat du kalian ini kita kasih punya kalian ni tu ni pot na ba kalong confidential meeting ke jungi ni tinong kwan kung juru na kalian penhun ya dia datang anong la Henry kay ka mga kwa ba dito ito nung ba na kalian ko jungi kung bakalong ang taxi nila walk out naka house ang taxi kalong ba kaway kalong ba haka constitution haka ED rules yani haki rule ki an kumpanya dorbar ban introduce ya ka budget kam judan kam ka voting
Keputing kawan tang onda ngila move ya ki demand of grants. Ada kidon ki court motion, ada ki withdraw ki court motion, kata kamu kadon ka voting. Ni ka balengo antara si kalau bagi dari ka bagi house kalau ba la pawara man ka voting. Kani kalau ka bampat juja kayak bampat juja ada ki pek na rule rule number 115. Tinggi kalau mention itu bahwa CM lah ni dia mencat ada lah ban introduce ya ke statement nama ka datang ke introduction dan ni ban introduce ban please ya ke budget ti kam ka question of voting kam arise ka question of voting kam pat arise dari lengok mata sifat bala create another president keempat juga ha ka ba la penyak ke voting telah dalek voting telah sutu bagi kidon dengan nombor dan rehoi ngi work out ngatasi kum kadak dan artli kita kau ingin persyah ke jiwan ra yang tu budget ke baat long persyah ke jinglet banwan ra balik persyah maneh por bangakali ngonga onward rule bapiwan ra ya gani ka supplementary expenditure 2045 ki kamla ban coba balik kimla ban coba kata Mungkin kia berkat kum mungkin suatu kia apa kejemput jangka sok kadalah pak DCA kalau kia mungkin berpipim snap kia mungkin bagi ba adjon ya ka house ban ayah ini berpercaya kilawan berpercaya kan percaya ki bulldoze tempat ada ki bulldoze kilek jubol dak ke bagi warak dak ke buting mesti bagi kamailan gila Baka expectation dengan kalau makin rectify, ya ke jing bakla, mereka kam rectify. Ai ke SD te balik kim suntu kamu ada USD, supplementary demand. Kiwan ra hau atusan. Kata lah ada. Tiha kami budget menjudon SD de. SD within the main budget does not arise. That is illegal. No? Supplementary demand kayak supplementary demand. Ni kamu lagi orang bagi buat jaga barim. Barim kamu lek pemar. Introduce back. Balik kita lihat dengan voting because they have the number. We don't want to run this easy or to run the council with the numbers. We want to run the council with intelligence, with capability. Kata kini bangi hapan ban sutu habangi sunsyar hang ni kam dai kan number kaba arise kali jing syamha kali jing start kumno pi penyan kata ka syam hati ringi ngelapan ni kata ka daw ngi mission menta kaba introduce ni tapi ki legal way ki bangin syam ngimpat ya thu menta tambang inum syam khai namar pa ngi yale kan ni kam dai ka right jungi namar ngi yang ngi la jit lupat ba banwan hang ni po council ngi hapan protect ya ke interest ng council. Ngim kwa baka ni kan create president haki tem ki banwan. Kan haki longdien ki banwan. Ngim kwa ban create ke bad president ke bakum kani ke bampak juja menu. Takada we will consult our legal advisor, ngim consult ki ya ki lawyer ki babiang bat ngi sapet kai ke bangida. Ba daladi eledi. Ka 24-25 supplementary expenditure ka dejong 24-25 kalau. Tenre haka por bagi wanra ya ka board of account how benai mas. Kila ada bergerai sekali. Kila ada include haka board of account. Kalau apa ro, kalau reflect kadang ke kopi yang ngaruh. Ngiru ngilaya pro, ngilaya apa yang apa ka hau. Te kumno menta pinong ba katu ka board of account ka baki miki wanra ki ong bangi kampet benya. Te kamot kalong nolan boy. Mo, kamot katuro kalong ineffective. Ni ngam sutu jo kini gibri mul kumdo. Ndai haga jik stu jogi kalong ba haba pilawara ka board account. La regularize ka taka SD ka bamen sem snap. Taka mut ki hapan suya bitong tanga. Kan kini baka mang tangka jogi kam dai ban reflect ya kani ka supplementary expenditure dong absa. Ndai kim tepat baka budget ka bagiya ka dong kabalong defective. La persya, bat ngin persya adu buku.